بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی. بله تماشاوان هجا شاگردین زمان کردی ایروجی ام دهورنه به برنامه ما زمانی ما به خلق کنو ایروجی خلق ما لسر هفوکه هفوک چیه چه دنام هفوکه ده جی خود گرن نها جی می بهدوره ناس بکن بله شاگردنا هنجی بخیر هاتن جو خوانه ما ایرو هفوکه دنام هفوکه ده گلک تشتین گرینگ هنه پیوسته کو ام ناس بکن نها جی می دست بوانه خوا بکن نها جی وانه ما پر گرینگه ایرو لسر هفوکه دست بگی هفوک چیه کسک جواد زانه هفوک چیه وقت پیناسه کی بدیده هون دزانن هفوک لگوری ریز و ریچکن زمان ریزبونا چند پیوان لپای هفکواتا آن داخوازه که به مروف ده زانیم هفوک لگوری ریز و ریچکن زمان ریزبونا چند پیوان لپای هف ده هفوک ده چند پیو لپای هف دو جی خواد گرن او پیو داخوازه که بمددن زانیم یان جی خودی واتهه کن هات فهم کرن ام نها پیناساوی بنویسن ایروش خوا مجاره ما ریزمانه مجاره ما نه زمانه ریزمانه وانه ریزمان مجار ما گوت مجاره ما چه بو ایرو هفوک پیناسه ما گوت هفوک لگوری ریز و ریچکن زمان ریزبونا چند پیوان لپای هف کواتا آن داخوازه که بمروف ده زانیم دناب هفوک ده چند همان هنه لیبری کما همانا جی بیجن امه پیناسه خواه به هفدوره بنویسن تمام؟ پیناسه ل گوری ریز و ریچکن زمان ریزبونا چند پیوان ریزبونا چند پیوان لپای هف کواتا آن داخوازه که به مروف ده زانیم هفوک ما قلت لقوري ريز وريتشكن زمان ريز وريتشك يعني طرق بعربي جوار دبين طرق لقوري ريز وريتشكن زمان ريزبونا چند پیوان لپای هف کواتا يعني او پیوان كل لپای هف دو بين ريز کرن دوی او پیف خودی واتا بن جبوكو او هفوكا كو بين ويسين داخوازه که بما بده زانیم چه تشته بين ويسين گره که او تشته که هاتی نویسین خودی واتا بن نابه کو ام هفوكا بنویسن بي واتا بن بي آگاهی بن بي بنگه بن هر هفوكك دوی خودی واتهک بن لی بله هفوكن هنه هیمانن گرینگ نافخاده دیگرن هفوک جی چند هیمانان پیکتی؟ جی 4 هیمانان پیکتی یک جی کرده یک جی پیوبر یک جی تیرکر یا چارمین برسر او هر 4 هیمانن هفوکی نه هیمانن هفوکی هیمانن هفوکی هیمانن هفوکی 4 هیمان 2 هیمان جوان بنگهینن و 2 هیمان جوان آلیکارو دو هیمان بنگهین و
دو هێمانên alîkar. Me got hevok ji 4 hêmanan pêk tê. Du bingehîn û du alîkar. Hêmanên bingehîn çû çine? Kirde û pêveber. Biborin, kirde û bireser. Her du tîpê wan weke hevin. Kirde û bireser. Hêmanên alîkar, têrker û pêveber. Têrker û pêveber. Niha wekî cara destpêk dibe ku li ser we gerekî zehmet be. Dibe ku ev wane me îro hinekî li ser we zehmet be. Ji ber ev wane pir berfireh e, şaxên wê hene, lê em hemû aliyên wê nayînin ziman. Tenê awayê wê xwerû, sade. Hûn nas bikin bê hêmanên hevokê çi ne. Niha dema hûn waneyekî bidin şagirda, nabe ku hûn di wê waneyê de her tiştê wê berfereh bêjin. Hûn ê destpêkê bi awayê xwerû bêjin, awayê sade. Armanca wê çi ye? Paşê hêdî hêdî hûn ê aliyê wê bêjin. Şaxên wê hûn ê berfereh bikin. Ji ber vê yekê îro em ê bi awayê xwerû bibin ji bo di cih de di mêjiyê we de cê xwe bigire. Ne tenê ev wane hemû waneyê me pêş. Her waneyekî em ê destpêkê awayê wê xwerû bidin, paşê awayê wê şaxê wê ê belavkirî. Niha jî her hêmanek em ê pênasa wê ya rêzmanî bidin û li ser wê pênasê mînaka bêjin. Di mînaka de bêhtir fêmkirin heye. Baş e? Em niha bi hevdû re carekî din li pênasa xwe ya hevokê vegerin, hêmanên hevokê paşê yek bi yek em ê şîrove bikin, pênasa wê bidin û mînaka li ser bêjin. Pênasa hevokê. Li gorî rêz û rêçikên ziman, rêzbûna çend peyvan li pey hevkû wate, an daxwazekî bi mirov dide zanîn. Niha kesekî ku ji me re bêjî hevok çi ye? Em ê çi bêjinê de? Em ê bêjin hevok ji çend peyvan pêk tê. Ne? Me got ew pey jî ji kiteyan çê dibin, kite jî ji dengan çê dibin. Deng û tîp yek in. Tîp û deng ji her du kare dibin deng. Ji ber tîpên bi deng hene, tîpên bêdeng hene. Destpêkê em ê hevokê nas bikin. Hevoka me gerek e çend peyvan di nav xwe de bigire. Ew peyv xwedîwate bin, bên cem hevdû mebestekê yan jî hedefekê me bidin zanîn. Yan jî daxwazekê tiştekî ji me re bibêjin. Di hevokê de gerekî ev tiştên girîng hevin. Lêbelê dema tu werê milê rêzmanî tê bifikrî tê de. Hinek tişt hene bingehînin. Hinek tişt nav de hene alîkarin. Wekî em bêjin kirde û bireser. Hêmanên hevokê du hêmanên bingehîn hene, du hêmanên alîkar hene. Hêmanên bingehîn kirde û bireser. Kirde çi ye? Kirde bi erebî dibêjin fail. Fail kesê ku bi kar radibe. Kes yan jî tiştê ku bi kar radibe. Em tenê fêr bûne kes. Lêbelê kes yan jî tiştê ku bi karekî tiştekî radibe. Bireser çi ye? Bireser karê ku li ser tê kirin. Wek em bêjin derî vebû. Derî kesê yan tişte? Tişte ne? Rihte de nîne. Derî vebû. Hêlîn hat. Ciwan çû. Baran barî. Kulîl çilmisî. Ne? Hinek kirde hene jî mezin. Yani em bêjin keça çavşîn ket. Keça çavşîn her du jî dibin kirde ket dibe çi? Yani kesê ku em bêjin keça çavşîn ket nawalê. Nawal li vir dibe bireser, ket pêveber e, xeber e. Yani karê ku radibe. Destpêkê em kirde nas bikin. Kirde û bireser. Kirde pênas e. Kirde me got karek ji aliyê kesekî yan jî kesan
تشتكي تشتان و بكرن أو كسو تشت كردنا أم بناسا هفوك أخا بناسا كرده أخا بيجن كرده كارك ج عالية كس آنجي تشتكي و بكرن أو كس وتشت كردنا أو كس وتشت كردنا كرده بيناسا كارك جي آلية كس آنجي تشتكي و آلية ما قلت كس يانجي تشتكي و بكرن أو كس وتشت كردنا أو كس وتشت كردنا ميناك وكين هما قلت داري وبو ميناكا ميدن قلت المسين هم بيجن جوان تو ام بيجن هيلين هات هنا كرده هنا وكين هما قوتي او كرده جگلك بيجيان بيكتين وك ام بيجن كتشكا تعرفشين قولا جواتيا ما مستي مني هيجا دي سبا ورا فر ام تشبن بيسا كتشكا تعرفشين قولا جواتيا بري ام بچن برسر شیروه بکن گرک ام پیشی کرده باش فهم بکن و ناس بکن کرده پیناسه کارک جالیه کس آنجی تشتکی و بگرن او کس و تشت کردنه نتهني كساية مروف تشجي دبنا كردا ميناك داري وبو قلت المسين جوان تو هيلين هات كتشكا تافشين قلا جواتيا لفي داري كتشكا تافشين قلا جواتيا كتشكا تافشين افحم دبيتشي دبي كردا جتن بيوان بيكتي يك دو سي جسي بيوان بيكتي كتشكا تافشين قلا جواتيا قولا جواتيا لفر وق آگاهیه کی جمرا ددن خویا کرنه نه شرطه لفر کارک بکرن نه هم بیشن لفر چل مساندن کارنه تشتکه هاتیه کرن و بو فعل بعربی بیشن کردی بیشن لیکر دفر هر چار هفوکی مده کار تکرن چونو هاتن لیبلی دفر ده قولا جواتيا آگاهیه قولا جواتي وك امبيجن رنگديره پسنا صفايا كرديا مجي سي بيوان بيكتي كتشكا تافشين كرديا مجي جي سي بيوان بيكتي جيبو كردا برسيوا هنا كردا بأواي كي قشتي أفا قالك أواي شاخي نوي هنا أوجي دي بشاروج دا أمي بدن ناس كرن لي بالي ما قد أواي کوته پرورده بده شاگرده که گرک دست که بتایبتید ملی رزمانی ده گرک دست که ام وانه رزمان خواه پی بدن فهم کرن بنگه هاوی یانجی آوای وی خورو پی بدن ناس کرن پاشی ام شاخی وی براولا جواره بدن شیرو فکرن اف جوک آوای پرورده اون فیر ببین می باش بی شخوا پشتی کرده ام ناچن بدربه کرم ناچن برسر
ام پیناسیا پیوبر بدن ناس کرن پیوبر او هیمان آلی کاره مدست بکی هیمانه که بنگهین بر نهاجی می هیمانه که آلی کار ببین بله شاگردنو پیوبر ده هوا که ده هیمانه کو کاره کی بویره که روشه که رادگهینه پیوبره پیوبر تی واته خبر تی واته تشتكي كو رادگهینه بعربي خبر جرد بيجن نه دبي كو او تش رنگ دير بي پسن يعني وصفه تشتكي بده زو درنگ ام بيجن دريش كرت نزم بلن يانجي ليكرك بي فعلك وك ام بيجن دري وبو چبوش دري وبو نه تشتك بي هاد وبو او واتها وبو دنام هوا كده جهه بي وبره او چیه وبون جهه پیوبره نها می باشتر هنا دمينا قده بو بدن فهم كرن ما قلت پیوبر پیوبر وک پیناسه ده هوا که ده هیمانا کو کارکی هیمانا کو کارکی بویرکی روشکی رادگهینه چاوا يعني ميناك حتى كو ميناكا دست نشان نكن دبي كو قلقي فهم كرن چينه بي ميناك ميناكا فيرب بكرن داري وبو ميناك اكده باران باري لغوري واتها و پیناسه کی جان جواد و پیوبر پیوبر پیناسه ده هوا که ده هیمانا کو کارکی بویرکی روشکی رادگهینه پیوبره او هیمانا کو کارکی تشتکی رادگهینه خبری ما پیدخه او هیمان جرد بجن پیوبر میناک دری و بو باران باری دوی هوا که ده کی جان جوا پیوبره باران باری جدو پیوان پیکتی باری هر بیجی لوی داره باری چه کریه البر باری خبر دایا انو اف باران لیکریه هر بیجی چیه خبرک راگهان دیه تشتک بویرک روشک راگهان دیه کو باران باریه نه لوی اف پیوبره دری و بو کی جان پیوبره و بو دری چیه البر درينو بابو خبرتين وديما ندري بابو هر بیجی چه و بو دريبا دری چیه دورده دری گرده هر بیجی وبابو پیوبره هر بیجی دری گرده و بو پیوبره پیوبر یعنی خبر اما تشتکی دخی روشکی بویرکی رادگین ما ها فهم کرن ون دکارن هنک میناکا جم خوا بیجن ام نانویسن وا میناکا نا ون دکار بن هفوک ناتشنا بیجن اسکانک چای و خوار هر بیجی دورده بری کو ام بیجن دورده کرده و شارتیه اسکانک چای و خوار کی و خوار وی و خوار اف جی دی پیشرو جی دی امی جوار بدن دیار کن اف جی دی بی شاخک جی شاخن هیمانن هووکی دی ناو وانه هیمانن هووکی دی جی خود گره لیجبو کو تولی هوی زیده دمیجی و ده چه نبه ام نها نادن وی گرینگی
باشه ایسکانک چای و خوار نه کی و خوار وی و خوار لبه در ایگو ایکو او ایسکانا چای و خواری و شرطیه باشه ده وانه من پیش ده جیناف قدم بدن دیار کر جبو پیوه بر پرسه و هنه اگر پرسه و تنبن امهرن تیر کر امهرن هیمانا دیمین یا آلیکار تیر کر تیر کر جگلک آلیان و کاری کتی کرن سرگهایی دکه سرگهایی چاوا یعنی سرگهایی تمام کرن کاری کتی کرن سرگهایی دکه تمام دکه پیناسه تیر کر مگود جگلک آلیان و کاری کتی کرن سرگهایی دکه جگلک آلیان و کاری کتی کرن سرگهایی دکه جگلک آلیان و کاری کتی کرن سرگهایی دکه میناک گندی لدورا گند دزیورن نه گندی دزیورن گندی لور بوچه گندی چیه لور گرده دزیورن پیوه بره لدورا گند بو تیر کر هفوکا ما چی کر سرگهایی کر هفوکا ما تمام کر میناک گندی چیه مگو کرده نه کسی کو بکار رابونا دزیورن چیه پیوه بره روشک بویرک به مدانه ناس کرن خبره نه لدورا گند چیه تیر کره چیه هبوک سرگهایی کریه لدورا گند اف پیوه بره ببورین تیر کره هات فهم کرن ام هبوک اقدن ببن شبو باشتر وره فهم کرن مینا کرم که شاگرد پرتوکا هلبس دیا جگر خوین خوینن هر بجی شاگرد دخوینن چه دخوینن پرتوکا هلبستان یا جگر خوین بو چه اف بو تیر کر هفو کامه چی کرش هفو کامه سرگهایی کرنه تمام کر مینا که لجه من جی هیا باجاری سر اسبه زورا دبن باجاری سر اسبه زورا دبن دچن کاری خوا او خوا هفوک پر درجاتی اللي مهنه کی کرد کر جوان یکسر خوا گهاند سرگر جوان خوا گهاند سرگر یکسر دور ده چیه تیر کره هفوک چی کر جی تمام کر نه سرگهای کر بتنی از هاتم بتنی چیه تیر کره هفوک اما تیر کر ام مینا که دن بنویسن دفر ده تشتكي برجرينج هي جرك ام بالا خابدني ده كرده ام فير بونا تمي كرده ده بيش داتي نا بيش داتي ليه هنك جاران دبيكو بري كرده تيركار جيواري تيركار هنك جاران دكاري لبيشيا كرده واري بالتاني از هاتن لجمع
چه ترکر چیه لجمع ترکر بتنه نه مینان ها ام بیجن کی هات پرورده یک جوار بما مسته بتنه از هاتم یعنی از بتنه هاتم هر دوجی دبن ها دبه کو کرده وره پیش جی بیجی از بتنه هاتم و دبه کو ترکر لپیشیا کرده بیجی لی وک احتیاط ام بگرن جارنان ترکر بری کرده تی اف هات فهم کرن ام نها هرن بشا داوی جه هیمانین هوا که او جی چیه برسر نه ما دو هیمانین آلیکار برن و هیمانه که بنگهین نها می هیمانا دویمین یا بنگهین جی ببین او جی چیه برسره برسر برسر بعربي مفعول به دبيكو ام هناكي بعربي جانا تشنا دخلنا بلش بوك وري فهم كرن برسر كاري كسو تشتن كو دبن باندورا كاري كو تكرن ده برسر يعني كاري كل سر تشتكي بيكرن او تشجر دبيجن چه برسر جبر چما كار لسر هاتيه كرن کس او تشتن کو د بن باندورا کاری کوته کرنده کاری کوته کرنده برسر پیناسا برسر اوه برسر کسو تشتن کو دبن باندورا کاری کوته کرنده برسره کاری کوته کرن کس یان جی تشته کو دکوه بن باندورا وی کاری ده او برسره میناک بریوان کنجان ددرو بریوان چه ددرو؟ کنجان چه کتی بن باندورا دروتنه ده؟ کنج یعنی جلو برگ میناک میناک بریوان کنجان ددرو لفر چه برسره؟ کنج نه؟ بریوان چیه؟ کرده کسی که بکار را بویه ددرو چیه؟ پیوبره پیوبره خبر دایمه چه کتی بن باندورا پیوبره ده؟ کنج نه؟ اف دیوی واتهی کو کنج برسره مینا که کدن؟ شیروی زوی آفدان شیروی زوی آفدان شیرو یی او نها دیوانه پیشته امی بدن دیار کردن او ایش بود چیه؟ شیروی زوی آفدان لیور بریوان کنجان ددرو کنج چنا برسر شیروی زوی آفدا چه آفدا؟ زوی پرسه و هنه جبوی مجارمه ایرو بگشتی اگر پرسه و تنه بن ام بداوی بکن لی ام بهوینا کوه سودک باش جبی پرورده ما ایرو ورگرته بی بله تماشاوانی نهجا ام نها گاهان داویا ویوانه ام بهوینا کو و سودکی باش جی ورگرته بی همان این هوا که بگشتی چنه جخوا دمام تکون ناو زمان و رزمانی کرمانجی ده ام جار ناون دادبن جبر زمانی ما زمانه کی کبنا رو برفره ها ام بهوینا کو وند بمین خیر و خوشی ده حتی خلقک دن
بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی